kohimen kopera pegit hautrai Jesu Christ mindagasngi kabalang kakinmao burom yau Athanasius Bakui hawangi keren sepang Athanasius Bakui ulalong uwe na kibishap ubala tre shitam banyata yaga jingikai tinrai jangabala habardon bon ki jingale na kiwe pat kibri ba bod yau Jesu Henry Kim shimla pediyang yaga jingikai batenrai jangabala bad ula tre shitam banyata yaga balang bad minta kabalang ka kot yau nongikai jangabalang ne doctor of the church but kawe ki kam ki bakarau ka ba ulale kalong bade mau lemba ke jing tre shitam jangu ula pinwandur yaga Bible haki por jangi apostol don bon ki bru ki to yaka jingi kai jangu Jesu don ki ba don ki jing to kalam yo jim prasad men siam bakoi de mabu la pelanglang yaki arpo hinyu tiliki kot haka jutang batimai bad ki saupo hinpriyo tilli bad perlong hinyu po lai tiliki kot haka Bible namarula ong kine kilong ki kot ki bayo jim prasad na umensiam bakoi bad kumjuru ko himen ko para hagenegas ni kadba ngi reke yagas ngi buram jangu ngi debens ngongu ya uble namar ngi don hakakti jongi ya ka Bible shua kane ki don bon gi kot kawe hadin kawe pan balatab to bon ngun Henry omdon mano batip kano ka bade kano ka bamde tinaga daga daw ka balang kala kain kordor yaw hado kata bat kot yaw nongi kai jonga balang but mindagas ngi yusnoru haga jimpule na ki kam jongi apostol ha andio ki nombur jongu Chris ya ka nombur jonga jingim batimai ki kerlalong ki kristan ningkong ki briu ki la kot ningkong yaki kristan bale ki kot yaki kristan kai ka daka shin jongi kristan kumno ngila ballong kristan haga jingim hato lada ngi deng ya u rosary ne lada ngi le ya ka dak dimpana ne lada ngi kren bon sin bangilong kristan hato ka pinlong yang ngi kristan lada ngi le tendeng ka mas bakoi ba tendeng ngi pli ya ka Bible bad ngi pule hato ngi kerlalong kristan lada ngi bu ya ka dor jangu Jesu dor janga Maria but ki dor jangis ki rikui haki ingasem jangi hatongin kerlalong ki kristan kaya ka dakka shin jangi kristan hato ki dakis shin jangi kristan kalong yaki baro kabangile habar ne ngidon kam ban puson kumno ngila balong kristan hakamen siam jangi ngatarai yaki dakis shin kabakraw tam kabangide bandon kalong yaga jinglong kabangide bandon kristan shumudur lese pilaban lum yaka moida pilaban tit a moida bad pibu haka plastic nangda to habar mulu hato ka moida ka kerlalong mulu namarba pilato habar kade mulu haka ju kadur kano katia pilaban to habar bakane kalong henre hapo pat kalong kalabalong mar kompo hagaju ka dur habangi leisha ki dukan ni tit bun ki ke baro dak ba shania baki long ki ba shisha henry bun sin ni tip ya ki tiar bangi tit na ki dukan bun sin omde genuine omde original bun sin ki bri ki tok yagi kabamod ladang ito eye habar nengi peni eye habar henry hapo jongi pat ladang imdon kanega jinglong ngimla ban kot yala de kristan ti bale ki nong Antioch kilayo ya ka kertang kristan kadaw kalong kumbak u Jesu ong haka gospel mintakas ki lambro jonga ki shashkor yanga ki kongu yanga ki bud yanga but ki kam ki bakile ki yasirim badu Jesu walada ngi yopidi yang baptisma walada ngi kot yalade shispasin bangilong kristan kanum perlong yang ngi kristan
Namar bale ya ke jinglong jangi ya ki kam jangi ki jingkaran kana jangi kam ya de dur shu badu Jisu. Lada ke jingim jangi kam ya de dur shu badu Jisu ngimla malong Kristen. Hoy lese pinkirli yanga ngalayone yang baptisma ka kerteng janga kala tone yang haka baptisma register haka parish but ni buni yang yeki statue but kiwe ki tiar haying jangi lese pi on hau banai mei ni baro ni late duai rosary kini baro ki longe dakishin jangi Kristen henrengan ong yepi Wad ladapi duai rosary mangasni, wad ladapi late mass mangasni, wad ladapi late plapop, wad ladapi dang dimbana, pinum laban long Kristen, ladaka jingim jambi kanum kala. Wad hadin bangi lekum gini ki kambaro, haba wanga jinge, babon jai, ladangi long ki Kristen bakalon, ngim shashkor shu yautrai, bangi ngim kongu shu yautrai, ngim jubur shu yautrai, haga jingim jangi, ngim deshu Kristen. Nagadaga daw nga on, ni yosno siya panga jingim jangi Kristen, haba wanga eriyong eringit, kidon bon ki Kristen ki kelon. What ye ke badeng rosary, what ye ke balay ye ke dak dimbana, what ye ke balay mass, ke dondro ke brio, ke late mane ye ke balay tao. Haba wan ke jinge, ki kam kolo iban shashkor, but kongo, ya ke jim pasiao jungi brio habar, ban ya ke jim pasiao, but ka ketin kabawan shangi na Jisu, kanum pinkala yangi kindia turuban long Kristen, ngilong jendil, ngilong ke brio bam ngait ya Jisu. Pinpan ngingay di kiberiyo, but ki jim pasiao jung kiberiyo, kabayalang bakala yangi, shaka jim mane balay tao. Don buon ki Kristen Catholic, hakene ka juk kabamindaro, ki ngayt koloy, yaga jim pasiao jung ubamen, ka jim pasiao jung riperte, banyaw Jisu, nang da ki kain yalade Kristen Catholic. Kam laban lang. Then agad daw, Jisu labuha kamajongi, yakene ka dakashin. Ngidon buon gijinge bij haga jingim jongiru wat bangi longi Kristen Catholic ngilong gi kon gi bapet kon ngilong gi kon gi bapet yaki dakishin habar lese banyeto lese ban perlong kano ka jinglong haki inga sem jongi ni peshua yaki baro ki dakishin habar banya ka sur jongu Jisu nangdangi kot yalade nong bur jongu Chris kamla banlong Nginum Yoshu ya ke kerteng Kristen. Namar ngidon buon ke jinget bij ya ke bangela kendai haka por baptisma. Kane ka bit wat ya ki kenal. Habawan kano ke jingjit ngibat yang ya ke dustur kabalang Persya ya ke jinglong Kristen. Tinaga taga daw ko himmen ko para. Ladang iko abalong Kristen ngideben kelalong gilamboro jongu Kris. Tat hadu bangi kelalong gilamboro jongu Kris ngimla banlong satya Kristen. Lese piong nagabinda bon snem nadu kipa timmen jongi ngilong Kristen kam mentoy ya kita ki jinglong baro kaba pilaban ra halo jombi kum ga dustur kum ga dak ka jongga burom henre kanum perlong yangi Kristen. Kahe kaman perlong yangi Kristen ngi de banlong ki lamborot ki ba kongu ki ba shashkor bat ki ba bur ki ba itu ya Jisu kumno Jisu ukendai ya ki baro ki ba senyo chua ban le kano ka kam pide ban pai sha Jisu bat kili Jisu me kran kumno shapang kane ka jinglong haka jingim chonga om de ki briu saudong jongi ki de ban hikai yangi pin ban Jisu la hikai udeban hikai. Don bon gikon bat hakene ke juk kaba mindaro kaba yade bat ke sakramen ki peshua ya ki dakishin habar. Wat ban pedeng ya ke sakramen jinkun de kurim don ki bru ki bangait beach. Namar ki om long shu ban pedeng ban yato hakene ka por ne hakene ka hau ni banai kumda ter. Wan ban pedang jinggur ku ni peshua ya ke dakashin habar kumno ngilaban long Kristen kumno ngilaban kren sarong bangilong Kristen om laban long nagataga daw ko himmen ko para lada manga ban
mapi ngilong Kristan ngide bandon ga jinglong jongu Kris kalong ba ukongu tang ia upa ushashkor ia upa badminta uwan shangi ban pin shashkor yangi om ia ka sur janga parte om ia ka dakashin janga parte henry ka dakashin janga beneng kiba peit ia ka dakashin janga beneng kiba peit bad boot bad kongo ia ka dakashin janga kima obale kilong tangi Kristan kiwe kimde ki Kristan kabamod na padeng jongi ki Catholic bon na padeng jongi ngimdeshu Kristan namar ngikam kongo ya kadaka shin jaga partay tongin sange shipor ban pan bor nau jisu ban kongo shikade ya utrai haka jingim jongi jisu ye karko kardo yangi penjanai ya ka jinglong Kristan bangin kongo tang yame bangin bot tang yame bangin shashkor tang yame bangin itu tang yame banlong ki Kristan ki bajanai enyaro ya utrai Jesu Christ